Good morning အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့မနေ့ထားပြီးတော့အခု jet ski မစီးခင်တေးစာသွားစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်မဟုတ်တေးစာသွားစားမှာမဟုတ်တေးစာစားဖို့ပြင်နေရဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့နာစီလာမလို့ခေါ်တယ်မလေးရှားရဲ့ရိုးရာ breakfast ပေါ့တေးစာရေကတော့တဲတာလေးလက်ဖက်ရည်အေးပေါ့နော် coffee လာရဲ့ကျွန်တော် jet ski သွားစီးမယ်ဒီမှာခဏလေးပြန်ရိုက်မယ်နော် okay bye bye ကျွန်တော်တို့ jet ski စီးဖို့နေရာရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဖက်မှာပါကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဒီနားမှာကျွန်တော်တို့ jet ski ရင်စီးပါမယ်ကဲကျွန်တော်တို့ခုဆိုရင် life jacket လဲဝတ်ပြီးပါပြီ။ပြန် waterproof bag ဒီဟာကို jet ski ထဲမှာထည့်ဖို့ပြန် waterproof bag ထားတာပေါ့။ထဲမှာဖုန်းတွေရေမဆိုး station နဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ jet ski ပေါ်နေဖုန်းသုံးလုံးရတယ်။ရေဆိုးပစ္စည်းရင်တို့တာဝန်မယူဘူး။ Okay ready guys ready yeah alright see you overseas ပုံမှာခဏကတော့ဒီလိုမျိုးပါဟိုကတန်းချင်မှာစီးရခဏလေးရေလဲကူးလို့ရတာနဲ့လေရေကူးသွားလို့ရ This is your inter-brake reverse system. Once you put, it's gonna be brake. So you need to pull this one. Okay? So I hope you enjoy later. And the jet ski, we got the number. Once you get the jet ski, remember the number. Because when we parking in the island, I will call you guys. I will asking you what is your number jet ski. Okay? So the jet ski ready for you. See you guys there. Remember why you need drone on my right. Okay? For chin เนาะตัดแล้วอันนั้นก่อนโอเคAra. Pakai gate dah. Apa? Tak. Key? Okayကဲကျွန်တော်တို့ခရီးစတင်ပါပြီနောက်ဆုံးတော့လဲလေလက်စိမ်းလိုလဲနေခြင်းဘူးဒါပေမဲ့ချစ်သူငါမဟုတ်ဘူးအဝေးမှာလဲနေလို့ဘူးဒါပေမဲ့မင်းနဲ့ငါမနီးဘူးတငယ်ချင်းလေးတယောက်လုံးနေဖို့ရန်လေးနဲ့ဖြစ်ခဲ့လို့ဒီအိုင်တွေကလာရိတ်ချုံဒီငါဘဝပပဲဒီငါကိုမေးခဲ့ဘူးတဲ့အချစ်ကပါလဲအဲ့ဒါပိတ်စမှုငါဖက်ကမယူငါချင်းနေခဲ့တာကမင်းရဲ့စိတ်နဲ့ထပ်သူငါမသိခဲ့ဘူးမင်းပြောင်းလဲတမန်ငါတကယ်ကုန်ယုံကြည်ခဲ့တဲ့ချစ်ရဲ့မြက်Nako po, kayong pa mas niyan. Nangako. I can feel the ground. It's okay. Now I can feel it. Okay. Aswang na lang mo. Be careful. The rock is very slippery. Be careful. La. Xin lại. Xin lại. Dạ. Ni ở yên này số 3 mà mình nebu. Mình nebu. La. Mà tôi dắt nè lý. Châu chổi nó đi ha. Châu chổi đi ra. Tiếp theo tôi. Nó lên không? Hai bèo. Nã lên một.
ဒီမှာဈေးကြီးရယ်မစားနဲ့ tasting လေလား tasting โอเคကျွန်တော် jet ski တို့ park လုပ်ထားပါတယ်ပြီးရင်သမင်းစားခြင်းဒီမှာစားတယ်သမင်းစားလို့ရတယ်ဒီမှာအိမ်သားဟိုမှာသွားမယ်ဒီမှာလည်းသမင်းဆိုင်ရှိတယ်အော်ဒီမှာမြောက်တယ်ဒီညဟာယူလိုက်တယ်တွေ့လားSorry. Like go crazy, all you gotta do is meet me at the Apex. Oh my, rồi đó hú phe này là tập phơi ra try bị nó phơi là đông phơi là chẳng đi tao này là xí luôn vậy okay nhau xí luôn này bà bị mà nào bà sửa nè tòng này bà bia chun chun từ từ đi casa de Malaysia đi nhà dâu này cái này là vì mà còn mắm mì giờ thì mà bắt được mà bắt được cái thôi đâu mẹ mà rồi nha cô ạ hồ đi hà đấy mà dì win toa lâu tao tiền à mai win toa lâu là tiền này á dì lẻ gồng như mà à nhiều khả năng mai win này rồi sẽ cả mà toa là toa thì mà mẹ nó ta khu và smoke green thôi này Why we come here? Okay, this place, if outside rain or storm, this shelter place for fishermen. oh. Yeah, this place every time, every day will still come. Okay, number 2, if you scream, your voice will make echo. Crowded at the hill. You can try. Woo! 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 Okay, number 3. This is swimming area, okay? à Okay, if you want to swim, I give you 10 minutes to refresh your body inside.
Okay, put your key inside the compartment and then you can jump. Okay? Yeah, you can. Up to you. Okay, everybody, take your time. Are we going to a swimming place later? No. Yeah, later you will go. The last stop. Last stop. Okay. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ ရက်ဖို့နေရာ3နေရာရောက်ပါပြီတနေရာပဲကျန်တော့တယ်4 checkpoint 4ပဲကျန်တော့တယ်အခုကဒီဟာ Eco Island လို့ခေါ်တယ်သူကတန်ပဲ့တင်တန်ကြားရတယ်ဒီကနေဒီဟာကိုអော်တယ်ဆိုရင်အတန်ပြန်လာတယ်ပြီးနေမှာ fisherman shelter လို့လည်းပြောတယ်ဘာရေကြီးတာတို့ပြီးတော့မုန်တိုင်းတွေပါဝင်လာတယ်ဆိုရင်ဒီမှာပါလဲတန်ငါတယ်တွေကဒီမှာဘာပြောရလဲတန်ငါတယ်တွေကဒီမှာတဲခိုးလာတာအနားယူတယ်မုန်တိုင်းတွေခါကြဒီမှာကျွန်တော်မုန်တိုင်းမလာဘူးရေကလည်း wave မရှိဘူးငြိမ်နေရပဲရေကငြိမ်နေတယ်အဲဒါကြောင့်တောင်တွေကဝိုင်းထားတော့လုံခြုံတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကလေးမျိုးဆိုတော့ကလေးမျိုးလိုမျိုးတောင်နေကြားထဲမှာရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ25 meter နစ်တယ်တဲ့အဲဒါရေကူးလို့ရတယ်တချို့ရင်ရေကူးနေပါတယ်ရေကူးလို့ရတယ်သူလည်းရေကူးနေတယ်ရေကလည်း blue color ကြည်လင်တောက်ပနေရပဲအော်ဟိုမှာလည်းတန်ငါတဲ့ကတစည်းလေတစည်းတော်သားပဲဒီကြောက်တော်တယ်နော်Chupapi monyeño. Đi jet ski á. Nhưng mà đi hà top chứ đấy. Đi hà phiêu bì xuân đá bá mà lâu mà lâu rồi. Đi hà thêm á. Bá mà nên mà xíu đá này. À lâu chỉ toàn. Start trên này mà start này này. Stop trên này mà stop. Tiền đá. Đường miêu sang kia đường máu nhà là một đá brake đường miêu này. Đá bà là lever bông. Tiền này mà cho brake. Chế đâu mà bá mà xíu nó. Chế đâu mà bá mà xíu. Đi mà dì ta khá là dì bia xí đấy. Dì à bia xí khá cháu xe mà lũ. Tôi là thô xe này mà lũ. Tôi là tụi máu này xong tôi là tụi dì ạ. Cùng đó là. Nào chi mà bà đấy. Đi bia xí rồi. Phóng à đi mà tha lâu dài đấy. Phóng này để mà thay lâu dài đấy. Đi nhé. Tại cái hòa bè cái chi rồi nhà chào đó. Chào đi cáo không phương lâu dài. Đi cáo không đi lâu phương. Đi nhé mà. Bia xí này. Kẻ gì đây chi dòng nó. Sini, sana. If you want, If you want to swim without life jacket, also can. Now wear your jacket. Life jacket. Cái chúng nó đâu can chiều biển nhau vào đi. Phật tha lại vào đi. Đi xin đâu này. Đình gieo này chỉ ná cũng thuộc lỗ rồi phía xa. Đi đây vào vào đi. Phật tha lại vào đi. Ski này. Cô nó này mà Phật tha. Okay. Cái này là Sunset Cruise. Ni win toa chi mẹ tempo bỏ nè. Okay. See you there. Peace.
ကဲကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်ပြန်ရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုတယ်ကိုပြန်ရောက်တော့မယ်ချင်းနန်း view package ပါတယ်ဟိုတယ်ပါ package တိုင်းမှာပါတယ်ဟိုတယ်ဒီမှာချင်းနန်း view ဒီနေရာကဒီမျိုးထဲရတို့ပါဗျာ hello ကျွန်တော်နောက်ကျတဲ့အတွက်ဒီမှာဒါလေးနဲ့လိုက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်